Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. So we are going to start. Welcome to this pre-match press conference ahead of the Confederation Cup final, the second leg between Zamalek SC and USMA. So we are joined by the head coach of USMA, Mr. Lamin Jai, and the captain, Mr. Sadani Radwani. So Yes. it's okay. So before we start, please don't forget to turn your telephone on the silent mode and introduce yourself before asking your question. Coach, I'm going to ask the first question before giving the floor to the journalist. Coach, who is the team spirit ahead of this final game? Quel est l'état d'esprit de l'équipe avant ce match final? Bon après-midi à toutes et à tous. Juma Moubarak. Un bon état d'esprit. Vous savez, jouer une finale, c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc c'est un plaisir déjà d'être là et il y a un bon état d'esprit qui règne là. Donc, Mr. Hassan will do the translation. السلام عليكم. الكوتش بيقول بانه عفوا المعنويات مرتفعه بالنسبه للاعبين في اتحاد العاصمه، وانه ليس في كل مره نلعب نهائي، فالكل مركز ويجتهد من اجل تحقيق هذا اللقب. Okay, thank you, Hassan. The same question to the player, captain. Who is the team spirit? Quel est l'état d'esprit du groupe avant ce match? السلام عليكم. نظن اجواء جميله، خاصه يعني واحد نلعب نهائي قاري. الفرصه هذه ما تكونش دائما. المجموعه راهي مليحه وفيه تركيز كبير. نتمنى ان شاء الله نكونوا في الموعد ونحققوا اللقب القاري هذا ان شاء الله. شكرا. هناك السؤال الاول. تفضل. السلام عليكم. Salam alaikum. Allez, le TV. Bon après-midi, coach. Après une première mi-temps enragée et l'équipe positive, comment avez-vous préparé vos joueurs pour une deuxième mi-temps ici au club, surtout